Assalamualaikum, Balustam media na sanggata gati manang kare sare customer sun और मस्तूम रोड सेरा बनी उदारी करी चितन कड़ी कबाब जो करो को पीछे हुकूमत से जे ओमान साहब और वो तवार वासन हमेशा ना करी रही है तो ना पुष्परी के नंदा का अरे नागवाल की था और उन्होंने कड़ी कबाब से आर्डर मसूली तो उसकी जो टीन और अरा के जना संगत को पुलिस मीडिया संगत को ये लोग संगत को अरा करे तो उस पाई के बलूची कड़ी कबाब करे ना तो भाई तेरे को कड़ी कबाब की जो तेरे को और कुल्ला जवान की दापा में बलूची कड़ी कबाब ना कि दांत मिसाल दाई लगी पर दूसरी बलूची सच्ची है तो दाम हम उठा ले लो मैंने दांत से बेखले रहे और कुल्ला दादी ऐसे के ऐसे सादे के मरी कड़ी कबाब और ऐसे मरी ब्रिंज वाला तो दादी मैंने फनी जुड़े दा ब्रिंज को से ओमान साफ करे करने का और करे साथ साथ दा देगर करे दी को दिखा के ऊपर करे ब्रिंज की और साथ दा नंकनी बुरे दार ने के जे ओमान साहब शाम को करेंगे पार्टी का और खबर करे शौकी संगत कुल और अगले वकील में मौजूद है दा यून नंबर मौजूद है और बल्ला मचली दादी के कोजाटे और से तरह मौसम मरे और स्टोव मरे रिवायती बना करे इलाकात करे स्टोव ना शान है जितासी किलोसी तो पार्ट में शाम मरे तो जिता मदसी और साथ करे बेंच करे पार्ट में ये रोटी विसे स्टोव तक होती तो ना अब मेरी नाम जायका में ना फिर मजदार में तो ना पर करे जे ओमान साहब गुफ्तगू करे सरसरी तो बारे करे गए समरे के लेकिन ना करे रिवायती साहब जो करे ता करे हम जायके जोड़ पड़े और आरातन के मुमकिन एक सतोरी या मेज सतोरी तो अकेला नाड़ी की रेट चढ़े जाती बकायदा बाजवान जे भाई चढ़े जाती और तो मजा मारी वो सफाई उनकी रहती है ऊपर करे वाला करे साफ करे नंबर करे अमक के वो जिन्ना करे गिलास को जरी को कलेजी को वो करे वो तैसे बरे रहे और ये लोग साफ करे वो अटके करे मुझे साफ करे और करे बेखले रहे उनकी और चीजें सफा करे मुद्दा करे लोई तो आगे की कोशिश के में ऐसे भी सकल सब के कोशिश के में का निशान करके अरा के जगह रे पूरी तो को की तो ना कोशिश के में जाट करना के निशान से जगह से गगन पनी उतरे खान से डाकपल वाला का सेलर है सफा के रहते सफाई के ऊपर करे वो नजिया बेखले रहे के मिसाल है इस पर बेखले रहे और वो के अलावा के फिर खनी उड़ डाट करे फुल ब्रिंज अच्छा है ब्रिंज अच्छा में ऊपर करे वो बलू खट से निशान करे हम खट खाफरस के और खाफत करा तुम की दाल फाट को मरे जवान ओ पदमो करे को फसिया करे दा रे बाजा कमे ते मेरा वल्ला करे ना सिया करे सादर से बन के ओ मसदब तो दब वाला बुर्जा करे और फिर वापस हम को फिर स्पिंग करे हम को तमजीए के करे तो 4-5 घंटे करे दा करे कटी कबाब हम लोगों मरे कर और 4-5 घंटा हम पर करा पाटे इंतजार तो मरे संग चटा वल्ला करे इंतजार खत्म मत दाल कैसे ना बुरा ओ हमको खाना नहीं तुमसे और वो दिन पास करी तुमदान मसले हो रे अरा पजा आर्डर से सुना ना निश्चित थी अरा से जाते तो बरे आर्डर इसे तो गिलास करे नन आलवाल करे जे ओमान सावन किने दुनिया में करे खबर नन और नंबर रखने गिलास करे कारो साथ साथ करे नन या असुल महसूस मुफली दा पाकर मुफली हो ये सब स्टोर में 12 किलो और वो डिजाइन कैसे लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है और हाँ आज तो देव कुमार के पास आए आज हमें देव कुमार हमें दिखाएंगे कि कड़ी कबाब किस तरह बनता है कड़ी कबाब यहाँ पर तो पहले मैंने जो देखा था वो कड़ी कबाब मतलब ये बकरी के होटल किस्म के मसाला हाँ वो अफगानी कड़ी कबाब वो अफगानी कड़ी करते लेकिन आज खैर मोहम्मद साहब ने मुझे सुबह कहा किया मुझे बिस्तर से उठाया क्योंकि इस बार हर दिन मैं वक्त नहीं उठता हूँ लेकिन आज इन्होंने मुझे उठाया जबरदस्ती के भाई आज फिर मैं इनके पास पहुँचा हूँ आज देखूँगा कि आज बलोच लोग जो है वो फिर किस तरह का कबाब जो है वो बनाते हैं इंशाल्लाह आप देखोगे फिर आप अपने जो हमारे पश्तून भाई दोस्त हमारे पश्तून भाई इंशाल्लाह वो भी आएंगे फिर वो इसका मजा लेंगे क्योंकि मिसालें लोग लगाते हैं वकीजन वो पता नहीं किस तरह की मिसालें किसी के मैदे का मसला होता है कोई बीमारी होता है लोग नहीं खाते ये इस तरह कि आपको बीमार भी नहीं करते सिर्फ वो नमक कैसे तो ये बहुत जायकेदार होते हैं फिर वो हम ज़्यादा नहीं बताएंगे जब ये तैयार हो जाएगा फिर आपको दिखाएंगे अभी जैद ओमान साहब हमको बिरानी में बताएगा कि इसके क्या क्या तरीके हैं जैद साहब ये हम संभालेंगे चाहे जब तक आप बात करो हाँ अब
بعض شکریہ نو بعض منت واز نو کام بھائی ہم سنگت تو جیو لیکن منا بتا دینا ہے مواقع کے اللہ کی مدد بڑے کو صرف من بے خلے اس نے بیماری بڑے گتے انسان جزا بیماری بڑے سے گزارا بدائے پتہ مطلب تیرے خبر خاص صحیح بندی کو والله نے میرے بارے میں ماشاءاللہ سارے کو نہیں ہو پسند کرنے کے اصل بڑے بڑے من کو وہ دینی کا ضرورت وقت پہ اچھا نیدا پر شوق ہمارا کم آ گیا کچھ سچی مرے یا کرے کا کورن پار کا وہ تم کی ہوگا کٹی گوا خاص طور پر ہم کرے بلوچ مخلوق دا کو خبر اپنے کتاب داری کام شوق میں مطلب دکان اشارہ مخلوق بنی کی دا ثقافت سے زندہ سر دی بات نہ سوال میں جواب دادے کے ننا اب باوی پیڑے ہی نہ کرے اچھا ماشاءاللہ جی اب پر ننا والد صاحب اب پر او نہ بابا نہ باوے ہمیں ٹھے مدن ننا کارے بندہ مسئلہ نن پورا مطلب دا بیٹھ کے بلوچستان کے نام بلو مشہور ہے دنیا خبر ہے بھائی مطلب ننا فاصلہ میں نس کرے ننا امنا کارے تو مجھے پہلا ضرور ننا اور اللہ اس کی مدد کرے انہوں نے سنا انشاءاللہ مہربانی تینجی مدد اچھا طریقہ کار کرتے اور ظاہر ہے نئے کھڑے وکیل بولا ہے سمجھی یا نیا سنگت ہے کراچی اسلام آباد ہے بیل نے کی کری دعا بتائی دو تو نہ نمبر رائے کرنی تھی نے جب بڑی محبت کر طریقہ کار کو اور داغ تو منے کدن تو بینکنگ کا سسٹم ہے تو دا رول لگا رہا ہے ذرا بنا مان تو بھی زبردست ذات کے بینک کے اندر بیان نہیں ہے یا بینک کے اندر کو بقاعدہ کرے تو جو ٹیپ پہ بنے نہیں بند کے دیا ولا پلاسٹک کے رنگ موٹا ہے پلاسٹک بنے اور کے بینک کے رنگ چھان موٹا نہ ڈبل پلاسٹک بالکل نہ آواز پیش کرنے نہ کرے گنجائش ہے نہیں آواز نہیں بالکل 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی ذمہ داری انشاءاللہ تو طریقہ کار ہے اقصى ما في سي اصلا دي في سريت كتب لا قدر کرے کہ زي عمان ہے اچھا ما اقصى في سي اور انت طریقہ مخلوق بنے مخلوق کو اور ادائیگی کے پیچھے کفر اچھا ہے آپ نے کون ہے لیکن آپ فیس نہیں نہ مرے برا کرے مشکل کی ہاں وہ میرا تمہارے گھر میں ہمارے دن جی ہاں وہ دے وہی کہ اللہ کا کہ سن رہے ہیں کہ رہ رہا آپ کو مرے کا کو تمہارے یہ ہوتا ہے بڑا لگا کہ میں سادہ کا 30 سے 25 ہو گئی سادہ کسی میں اور بڑی جگہ میں بریج والا نے 3000 اچھا بریج ٹینشن سٹارٹ ہے بریج میں مطلب ڈرائی فروٹ بڑے جس کاجو بڑے بادام بڑے کشمش بڑے جو بڑے زیرہ بڑے پیچھے بڑے مطلب ڈرائی فروٹ بڑے بس نہ گئے تو بریانی کا بریانی بالکل ہم مسالہ ہم سسٹم فلو کی بڑے اور وہ بڑے بڑے چل سکتے نہ رہی بندی آتا ہے سچ پتہ ہے سنگل چاول ہے بریانی چاول نہیں ہو گیا بارے نو جو نہیں ہو گیا تو برابر بنا مجلس بنی برابر دا کو کیا از گرا کس کے گرا سکتے ہاں ظاہر ہوئی کہ نقصان ہے گھر پر دو پر بندے کو چاول والا 3000 بیٹھنا ساڑھے 25 اچھا اچھا آپ کی صاحب نے بس وہ بنا ماشاءاللہ کھانے پینے کا تو نشان بھی چاہیے اچھا وہ تو زی بنا سکتا ہے نیکسٹ بات پاریس کے لوگ طریقہ کار کرتے اچھا آپ نے طریقہ کار کرتے جان بھی سے نہیں یا بس سرسری یہ کہ مخلوق بیان کرنا نہ مہربانی کرے تو انا رزق کا مسئلہ ہے کوشش بڑے کرتے ہیں خاص کوشش لیکن داڑی کڑا سندو مخلوق بڑے کے پائے بھائی مجھے گھنٹہ نہ مولت تک 1.5 گھنٹے سے تک گھنٹے سے خاطر لگی تب بندہ پارٹ تو جنین دون آسان ہے سب جگہ مطلب 1.5 گھنٹے سے خاطر لگے وہ کا فرق 1 گھنٹے نہ کاروائی کرے نہ برابر کرے جتے اور 10 دن 4 گھنٹے میں 5 گھنٹے والوں سادہ نہ پڑتی اور بڑا زیادہ ان زیادہ کرتے سچا ان کم کر مطلب آگے چلنا 3 گھنٹے اندر گرا کر 2.5 گھنٹہ مجبور کے گزارش کے جو ہم کی حالانکہ چاہے منا پابندی کریں گے انشاءاللہ اللہ نے کو تو سرگتا مطلب زیب عمان پانی کا مقصد داد اراتن وارڈر سے کہتے ہیں کبھی گواب تو مچھے نے گٹس پینم برداشت اتے مجھے دیکھ نہ انتظار کریں بھئی یہ سنگت پانی کبھی گواب نہ پورا میں تو سنگت کم مستقنا پار بھئی جو ہے مزے کرے تو اگر ان گٹس پین نہ انتظار کریں تو نہ پین زیبا ہو مزے کریں فقط صبر نہ کرے پن میٹھا مرے
صبر کرے کبھی کبھی کا اچھا تو وہ کے علاوہ پینن جو تمہارے گھر ترتیب میں پینن تک تو کچھ خرید ہے وقت اس کے ساتھ رہی تھی کو اسے نو اس کے کو بڑے ہمارے یا مچھلی سے ہمارے ہمارا تو ان پین لو میں جو من داٹے کوئی من داٹے خلے نے اچھا یہ منچی من داٹے اور ٹائم من نہ سکتے دانا وینا اسے ٹائم تو یہ بات کچھ پس ہے ہمیں خوبصورت ڈسٹرکٹ زیبا ڈسٹرکٹ بالکل ایک چوبیس چوٹ کبھی نہیں وانات وادی روپے اچھا منچی خلے نے چلے گئے اندر کی منچی چوکا منچی بوٹی نہ کچھ بلو اچھا بلا سو جو ہمارے اچھا کوئی من داٹے خلے نے اور منچی من داٹے خلے نے مطلب کرے دا ٹائم والا سے دا دے مجھے کسی ہے جو میں ڈاؤ کسی کم بات پر اب وہی جگہ نہیں کرے اس کے پاس بعد میں کتاب دی ہے اگر ہم نے ایک گھنٹہ کیا سے گھنٹہ کتنا دینا نقصان بتاوا نہ سوچ کے رہنا نہ سوچ کے نہ سوچ کے نہ اللہ کی کوشش کرے کوئی نہ کوئی ساتھ میں جس کا نام ہے بھئی اس گھنٹہ زیادہ سے تو اچھا الہارا کا مطلب بریک کی کو ہوئی رجا بھائی دنیا مخلوق بریک مسلمان والا مسلمان کراتا مسلمان بیٹھنا بلو مخلوق کو دنیا اکثر ماشاء سے بہت نہیں بیٹھا والا ہے برا مچا مسلمان بلوچستان ابو کو بلا کرا کہ بیٹھا مخلوق کر دے اور کرا کہ مطلب دین کا مطلب بنا سلمانی کا خوبصورت کرے اور اسلام آباد نہ کرے جتنا نہ دور ہے نہ نظر مسلمان اور سندنا شاید سینہ سے نہ محمد تو بڑا جگہ سندنا اور میرا اچھا اسلام آباد ہی مال وسط سے نظر نہ پہ اوپر میرے اسلام آباد تو کنکل چیئرمین سیریٹ کی سنت دعوت کرے تو انا کے کرے کڑی کباب اور اسلام آباد میرا کا جیو اسلام آباد سابق سنجران صاحب تو خیر ننگراس کی آفس میں یہ ہے کہ وہ جب شب تما جی ایک سے وہ اچھا آپ سے دیپا نہیں ہے وقت لے دار لوگ کریں تو بلوچی آباد کرنا جوان ہے دیری کو نے کار کرنا میں بازار کیس ماما جیرانی شکاری ہاں خدا کے سنگت کا پوچھ جما کہ انسان تقریباً 35 سال ماضی تک ہمیں گزارا ہاں ماشاءاللہ سچی بلوچی سچی آئی دے میں تو کنا پوتا ماشاءاللہ جو کرا ہمیں یہ میرے استاد کیس ماما جیرانی شکاری نام مشہور ہے بچے کے رمضان مردوں خاطر سردار خاطر جیو بچے میر نواب سردار خاطر ماشاءاللہ بچہ ہاں ہر مدر ایکسپیرینس زیادہ ہے جیسی اچھا ہر ماشاءاللہ ایکسپیرینس زیادہ ہے ماما آؤ ماما شکاری ماما شکاری ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کارواقی ہے اما کوئی شاگرد ہے اچھا یہ جو الحمدللہ ہمارا کار کرنے مدینے صفائی کار کرنے ماشاءاللہ ہم جو سنگت کا نوشکی کا مردوں یہ کوئی سنگت کا مچے کا خدا سوا یہ سب سنگت کا کمی جا الحمدللہ ماما مدر نام کتا دیوا اللہ پاکی سے عزت مدر داتا آئی وجہ مردوں کو قائم دیکھ کر کباب پسند بعض وقت میں اتوار واجی یا سنگت یقیناً ممکناً آلوال کر سائنانا کاتما سبب من موجودی سنگت کل ناری کری دا کبھی جواب عرب انتصال میں تک تو سنگت کرے خدمت کے حاصل بنے اور اتنا قارب ذکر ساکار ہے تو یقیناً انشاءاللہ کرے اینو کرے آپس کی داری کبھی جواب سے انکلوڈ کریں تو انشاءاللہ نن میں داتی نشان تو لگ رہے تو سنگت اور نن آج ہی اصل میں آج ہی نمتا پاپو کی نما ایکسپیرینس اساس یہ ہے کہ نما والد صاحب کرے دا شوبر ڈرے اور نما اخص نہیں کرنا چاہتا ہے ایسے میں نہ جی بھائی بس الحمدللہ دام اللہ کا مخیر بلو احسان سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے اسی علم مقارن میں توفیق سے اور الحمدللہ کافی مخلوق اچھا اندس کی سنتا کرے کا مخلوق کرے درنا مخلوق الحمدللہ پاس کرے مطمئن ہو اور شروع سے ایکسپیرینس کرے نانا والد صاحب سے کہ تقریباً الحمدللہ 6 سال پر 5 سال نام الحمدللہ کافی جاتے ماشاءاللہ تجربہ دیکھنے لگا ہے ہوتے اور کہتے ہیں فاسینا ننا مطلب والا کہ نوجوان نہ سکے نوجوان اپن داپ سے بھی کہہ رہے ماشاءاللہ اور ان سے ایکسپیرینس دینے سے رہے امان صاحب امان سے حضرت امان صاحب الحمدللہ اور تنوار اور ننم قائم کے رہے تقریباً بعض مخلوق ماشاءاللہ بڑے رداڑی اکثر آڈر آتے رہے چاول والا مارڈر برے بغیر چاول مرے اور دار تو نوار آواز کرے سر مچھلی کباب جسے میں بوری کباب جسے میں
الحمدللہ کافی گئے مخلوق تو امر لگی تمہیں سنگت ہے گل پاس امر لگی تمہیں کہ راتم دا سنگت ہے کا آرڈر کی دیر جوڑ مرے کبھی گواب تے دیر تو را بنے رہے اوپر تو پش پر فون کرے تو میں امر جوڑ لگی سر دا دونے آرا وقت آرا سنگت کے درسل کے آرڈر سکتے سر کے تو آرا وقت کے لیے کمی کو آرڈر تھی وہ بارے آرڈر تے لیے کافی مطمئن ہوں انتے الحمدللہ نے کوشش ہے کہ مطلب تارے دام صفائی ستھرائی کی اور الیکٹرک کو دانا مطلب اچھا جائے کا استعمال ملے مسالہ کا بینا چاول کا ارا سنگت ہے موست آرڈر سے لو وہ ارا کو نو ماشاءاللہ ٹیسٹی کھانا لو دانا ذائقہ کھانا لو تو ہندا نسبت سے کر واپس ماشاءاللہ بنی میں بھی اور کافی سنگت ہے انشاءاللہ ہم کرتی ہم کریں ہمیں نشانی تو اور آج کریں کریں گے ماشاءاللہ دیر بھائی سنگت آرڈر اسپین مستن شاواری سنگت نا ٹماٹر دا فون کر رات کے اراتے لوگ کرے کہ بھی وہ ہاں بس ایک سنگت کریں گے نندر لوگ بتا اور تو ممسی انشاءاللہ کرے اللہ والے دیتے سیٹ کریں انت چانا نہ پھول کی چائے کو نے اوپر انشاءاللہ ننم تو والا وال کی لگ بنا تو تو ممسی ہے دستور کریں انشاءاللہ السلام علیکم بلوچستان میڈیا نے سنگت یقینا میں سو بنائے کرے کڈی کباب امر جوڑ مرے انتن گراؤٹ شائیں اور پد آخر ٹیم اس کا نوتے بند کروں تو میں لاس کننگ مرے کڈی کباب کرے دا کڈٹے ناڑے تخارک اور پورا اے چین پنارے کرے اور کرے برنج شغار اور کرے ارا کرے چرپی سودی جزیت شغار بے خل کرتے امر طریقات اور داس نم خننگ صاحب من تو موجود اور ایلو سنگت کم خننگ مرے کرے داسو بند کرنی ہوتی داس دادی کریں دب تو نانا رفنے آچا جیب عمان صاحب دافا کہ داس نم کرے رہتے دب کرے رہتے تو دس آخا گھنٹے ہم بند کرے ارا سنگت آرڈر تو سنو وہ تو بے چینی کم زیادہ اور راسا خنو کا سنگت کو منا لو خننگ کے ارا کی سنگت ہوتا دس آخا گھنٹہ ہم پک شیر تو خنان کرے داس چیرم کو کھڑم گلاس آرڈر وسو وہ تم کل کو جی جی دادی رسنن بن گئے 3:15 15 منٹ گزرا 3 بند میں سنے وہ کرے 7:15 مطلب اس میں 4 گھنٹے کشن اور دا ککڑا کا کل اسی ٹائم میں دا تے مطلب دونوں کے ککڑے وقت کے سن زیادہ لیٹ مرے اور تو ما کاسے ٹائم میں پیش تھا میرے اور بالکل انشاءاللہ ماشاءاللہ کس واسے ڈاؤن سے بڑا دوسرے جو ہم بیچارہ 7:15 مطلب فائنل ٹائم دا تے من 3:15 لگانے 7:15 4 گھنٹے پورا مرے لگ میں تو یقین سنگت تک میں نشان سن اور بنا رہی کہ طریقہ کار تھے کڈی کباب بلوچی کڈی کباب امر مرے اوٹی پین مثال دائے لگے صرف کرے بے خلوی تمہیں اور دا ویڈیو خننگم پت ظاہر گڑا سنگت ہے اس تک نام مروی کہ نہ خنان تے نن کر رات جوڑ کین تو یقیناً وہ تم اس کا من پک لیکن دا نہ خننگم کر دا دیرم سے کیوں جی دا بے انا جگہ کرے اندنا تو بندنا مسالہ نہ تھا چرپی دی خلکو جی جی تو چرپی دی دانا کافی ہوتا ہے اس سے ایک مسالہ سے ہوتا ہے اسٹف فرا ٹیسٹ کے دانا چرپی دی ارا چرپی کے دانا زیات کے خانو فنا رہتا دا چرپی نے ٹیسٹ کرے کافی زیادہ ارا بندہ خنو نے کھنا نے وہ سمجھی کرا کھنتا نے بڑو سمجھی پر نظر سمجھاتے نہ پوکے لیکن میں تو یقیناً دم کے خواجہ پاری کرے ارا چرپی مرے رہے اور خاص طور پر وہ نہ پھر نہ چرپی مرے اور زیات خنگی کا وہ نہ جتھا واسے ذائقہ مرے کا تو یہ پا دا ایلو انم خنارے یقیناً نم اور نن کوشش کروں کہ راٹ جوڑ کن تو غدا غلطی کفن انتو کن داڑ کے اسے طریقہ سخوائک اور سادی سخوائک اوپت کرے بنا کرے دا گڑت جو کہ کگدن اس میں خواہک تو منہ وقت کرے نمیں استادی کروی شاگردی کروی تمہیں اوپت گڑا مراٹی جوڑ کروی لک منتوار تو مزید کرے دارا تم پیش تم السلام علیکم بلوچستان میڈیا رسنگتا یقیناً دنگی دے نمیں نشان سن اوپت دستکان کے نانا انتظار اٹھت سنے دا سے 4 گھنٹے پورا مننگ ہو تو 10-20 منٹ اندر اٹھ کرے دا کبھی کبابت کا شور اور نمیں نشانی تون اور اوپت اسے پھینسم سادہ کبھی کبابسم دڑے لگانے اور خننگ ہوئے اور تو مجھا آتا کرے کبھی کبابت ارے رکھ تو ننران دا ریوانی سنری نمیں اس کن سرکن اراتم کرے کبھی کباب کشار تو انشاءاللہ تین میں اس کن نشانی تون تو لگ بھی نتوان